velika čast i privilegija mi je da smo vratili tu jednu lijepu tradiciju koja je nekad davno bila prisutna u gradu Sarajevu i da je, evo, možemo reći, ove godine tradicionalno 3. put održavamo u Sarajevu. Prvih godina kada smo krenuli sa balom nismo bili sigurni koliko će biti interesa, koliko će naši građani željeti ovako nešto. Međutim, evo i večeras građani Sarajeva, Bosne i Hercegovine i njeni posjetitelji su nas još jednom uvjerili da su oni apsolutno žedni i željni ovakvih događaja u Bosni i Hercegovini.